April ni som paruk Times of Mizoram News Analysis ngai thatu te chibai kan bu ka cheu ni thumzet US in Hormuz akhar hnuwa China chuan Iran chu Hormuz chungchanga akhak veta Iran in Hormuz akhar chungjong khan China hian tongkam khatpo achak chuak lova Chinese Foreign Minister Wang Yi chuan voin khan Iran chu Hormuz abo ruak thale zalen siam turin ashil Iranian Foreign Minister Abbas Arakchi chu telefona bia in Hormuz dunga boruak tha mitintana hon zalen ani turani ti na shrila Arakchi chuan teranin in biak na manga boina chinfel atum thu ashil vebok Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir chu nimin khan terana kalin US thucha Iran hena juk thlen tur ani heti lai hian Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif po Saudi Arabia Qatar le Turkey lama azin chuak ve boka US Iran in biakna ahlo chamlo nan le Iran in US dudan azui thainan Muslim ramten Iran ankar thainan tranwal puya azuk som don niom takani Pop Leo 14 mitatang chuan Asim Munir le Shahbaz Sharif hi vanram an kai mai thei achan churem na siam tu te an nitlat in biak voi ni na second round of talks om hnai viau to nia alan line Iran chuan US blockade ti top ani lo chuan Red Sea khar tumle ta military advisor of Iran's supreme leader Mohsen Rezai chuan voin khan thu chua siamin Iran dignale zalenna von him ani ma chu Hormuz kan chua san lovang ati US le Iran kara har satnalian berchu uranium chungchang ni in Iran chuan uranium enrichment kumnga thleng top san RMT a US chuan kumsom ni ative tlatani Iran hian kumsom ni chu athupungin lopomta po ni se Iran hian arukin leinhmai thuk taka athlor fim le charchar thaya kumsom ni aliam meu chuan nuclear ral thuam nein tuntum in dona ang hi athlengai to lovanga Iran dongam anom to lovang Iran in uranium thami thlorfim to kezi zali somli lai akol hi engtin nge anti donni Iran kuta om chuan nuclear warhead nei sa ang ani a US hian Iran kuta da chu aphallo tura ngaila third party ramdang kuta da mailo chuan Iran hi rin ngam tur chi ani lo entirnan Pakistan hian Iran uranium kezi zali somli hi akol thaya rampani ten an pom thei ve ang tin uranium hi ani na pangai original forma dale thei ani the enrichment 3% a om thaya chutiang ani chuan mundanga da kher ngai lovin lauthon om lovin a om thei kumsom ni chung nuclear enrichment hi Iran in top san du poni se kumsom ni nuwa US hian engtin nge malak atum Donald Trump hi kumsang ni som ni pakon hu lama chuan kan hu to don lova Iran hian nuclear ral thuam alanei don ti hi achiang viawani Iran ram fry tu te point hei hi an rechiang Quincy Institute for Responsible Statecraft chuan December sang ni som ni panga khan Iran and the changing security ti thupui mangin dialogue discussion asiama khata khan Dr. Mohammad Javad Zarif former Minister of Foreign Affairs Islamic Republic of Iran ambassador to US launi to bok chuan Iran official te mathlir asoya kumza emo aayarei po ramdang obbe na hnuaya kanom thei ma se engkim hian top hunanei ati a US ro puinale a military power po ala chuai don ti anringani chuwangin Iran hian eng ang agreement po pomma se mathaya bungsom ni pani thupuan bungkwa bungsom paruk Ezekiel le Daniel bungsom pakhat te hi ala thlengei donani Iran hian US sanction awangin poisa amhu tur alo bera US dollar billion zalai adong theilova US in sanction ali sakhuna adong mai dona ral thuam an leina sangotang US le West ram te sanction wanga Iran in asum hu tur ala mu thailo then khat te chu Japan atangin 1.5 billion China atangin 20 billion India atangin 7 billion Iraq atangin billion rup Qatar atangin billion rup Qatar hian apek tur reng lovin South Korea in Iran hena apek tur US sanction pumpel tumin Qatar kuta athona ma se US in arele si ani Iran parliamentary speaker Mohammad Bagher Ghalibaf chuan in biak na hmasa khan US chu sanction ti top turin anora
ma se uranium chungchang US du dan an pom ma chu US hian apom du big lo ani China in Iran atan puilo tak takem engtin nge US military base te an kap thei US President Donald Trump le Fox Business Network interview nimin khan ti chuani in Trump chuan Chinese President Xi Jinping chu lekha alo thon to ani oma Iran he na tan puina pelo turin ka hrila Jinping chuan chu tiang anti lo thu lekha in min changani ati Trump chuan tut social ati hian aziak boka China tan Hormuz ka honga khovel tan ani ber chu China chu alom hle mei thla ka jin huna chuan Xi Jinping hian min kuain min pom vong vong nge yang atibok Traman Hormuz hong anga ain soi hi athlir na zone kan threlova soifia deu turin White House chuan zo na an donga ma se soifia na an siam thei bik lo Iran war ni som ni chung khan China in rol na om mu tur om lova chuti line US intelligence report atangin menpets ape ni inan soya thuchiang alom lo Iran hian kumliam ta a khan China company Art Eye siam satellite TEE-01B alo lei to a Islamic Revolutionary Guards Corps Aerospace Force 10 an enkol to ani China company ten satellite an khal te hi van sang orbit athlen huna an hlan chong chau thina IRGC Aerospace Force 1 Art Eye vil na hnuaya enkolin khovel puma in zarphar Chinese satellite service provider Emposet nen engkim anin peton boka a omzia chu China hian Iran mamo ang satellite kaltlanga ti thei ang chi chu ati sak vekani Iran satellite TEE-01B hian Saudi Arabia's Prince Sultan Air Base chu Mars ni som pathum ni som palile som panga te khan thla ala nge ni riat ani Mars ni som palia US President Trump chuan US military base ti chiat ani thu alo puang to kha report in atarlan danin satellite TE-01B sulnu hi Jordan Muwafaq Salti Air Base US 5th Fleet Headquarters Manama Bahrain le Erbil Airport Iraka te mu ani a heng US military base te hi Iranin abei boka ma se poilian tham athleng lo Buring le Ali Al Salem Air Base Kuwait Kem Lemonir Djibouti Duam International Airport Oman lama po Iranian satellite sulnu hi alang vek Middle East zongjong hi atlo kwal aniber Iranin China satellite amhan miau chuan arhan pa taka Russia puina amamo lova Russia le China hian inzom na an nei miau wangin China in ariat ang chu Iran arol ruk don ti chu achianga Iranian missile in target afu theiviau kha satellite alo mangtang kai ve em wangani China hian Iran kapui lo tieng ang ma se a satellite siam leitu anitlata sumdong te tongkam takin after sales service apek angaya Iran hian fing phakar takin in satellite hian UAE rama US military base omna a hello reng hantita se asiam tu Chinese company chuan hei alak theireng hi antinge nge yang China hian Venezuela ani emo Iran po ni se a partner anni a awi pui tuilian thlir ringot lo topang chuti rualin US mit mei aven ve angaya aruk theiang berin Iran hi apui hanring phot ila adik nge yang